Yes, igitondo cyiza kuri mwe mwese mukunda amakuru y'ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse turabifuriza kugubwa neza n'ibyo muherereyemo byose. Natwe rero nka Top Kivu turabazaniye amakuru tuba twakusanyije hirya no hino. Pacifique, waramutse neza? Baramutse neza bwana Fils. Yes, iki gitondo rero kuri yo kaye yawe ndi kubona ufite imbere handitseho ibiki, wateguye iki? Nateguye amakuru menshi cyane tugiye kubagezaho. Icyo tubasaba ni ukwegera hino kugira ngo tuyabagezeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Muri aya makuru turababwira ibitero bikomeye cyane twirwaneho yagabweho, ariko ndaza kubasobanurira n'ibya drone biri kuvuga ko zarashwe uko byagenze, muraza kubimenya. Ndi makuru wenda ashobora kuza kubabwiraho, ndababwira yuko mu by'Uvira ibintu bizindutse nabi. Hari n'andi makuru menshi tutababwiye mu ncamake ngira ngo tuhite duheraho ko turambura nyine nta byo gutinda. Ni menshi cyane, icyo mbijeje cyo nuko muraza kuryoherwa n'aya makuru ngiye kubagezaho. Yes, nibyo kuko rero reka duhite twirukanka cyane, amakuru yo abari menshi. Gahunda rero nuguhita ko tubabwira nta incamake twasanze zitinda. Yes, reka tubanze duhere ahangaha muri Uvira cyangwa se duhere Bujumbura. Sinzi wowe uri kuri kamera ubutuzaniye amakuru, urumva twahera he? Turaza guhera kubiri kuba none ahangaha. Nta makuru munyemerere mbabwire ko Loni cyangwa se ONU imaze gutangaza ko igiye kohereza abasirikare mu mujyi wa Uvira bitewe n'impamvu z'uko igisirikare cya leta Kinshasa cyamaze kwangiriza buri kimwe cyose cyari hano mu mujyi wa Uvira. Kubw'izo mpamvu rero bagiye kuza gusakira umutekano nyuma y'uko abaturage abeshi bakurikiye bagasanga banditse basaba ko M23 yagarukamo cyangwa itse nyine ONU ikoherezamo abasirikare bayo ba MONUSCO binyuze muri MONUSCO. So ahangaha rero ngiye kubasobanurira ibi byose neza uko byagenze. Ni mu bitero bimaze iminsi byibasira abaturage ndetse n'ubwambuzi n'ubusahuzi bwakozwe hano mu mujyi wa Uvira, byagiye bigaragajwe kenshi na M23 ndetse n'abaturage bagiye babitangaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zino miryango yose basaba ko bakwiye kohereza izo ngabo nkuko AFC M23 yari yabisabye, ati kandi bakabikora bikiri mu maguru mashyashya bitewe nuko bari gukomeza gukorerwa ihohoterwa n'iyicarubozo rikomeye cyane. Ibi rero bikaba bimwe mu byatumye AFC M23 isohora n'itangazo. Ndaje mbabwirira itangazo ibikubiyemo icyo ryavuze ndetse n'ibyo bagaragaje byose, ndaje mbibasobanurira. Nababwiye M23 nijya gufata umujyi wa Uvira izabanza isohora itangazo ishinza leta ya Kinshasa ibitero bikabije, kwivugana abaturage n'ibindi bikorwa by'ishyano bigiye bitandukanye. Ibi rero M23 kaba bamaze kubikora ndetse bikaba byashyize kuri panike abasirikare b'Abarundi ndetse n'aba Kinshasa, ahanini kubijyanye n'ibitero bari bakomeje kugenda babagabaho. Ahangaha rero Loni yamaze kubitangaza yuko nyine igiye kugira gute, igiye kohereza abandi basirikare binyuze muri MONUSCO bakaza hano mu mujyi wa Uvira. Niba abasirikare twavugaga ngo badafite aho bogamiye bagomba kuza bagacunga umutekano mu mujyi wa Uvira. Ibi bikaba bibaye mu gihe mu 23 yari iri kwitegura kongera kuza kugira gute, gusubira mu mujyi wa Uvira. None bakaba bamaze kongera kuvuga ko bagiye kohereza ingabo hehe mu mujyi nabo wa Uvira, kandi ntago M23 ishobora kuhajya mu gihe harimo zino ngabo kubera ko yari yabisabye. So nizimara kugeramo rero 23 kongera kujya mu mujyi wa Uvira, urumva ko biraza kuba bigize gute, bigoye. Ni mu gihe kandi Loni ikomeje gutangaza ko igiye kohereza abasirikare mu gihe ibitero bikomeje kwiyongera cyane bigabuga kuri M23 bikozwe n'igisirikare cya leta FARDC binyuze mu bafatanyabikorwa ababo, harimo FDLR, harimo abacashuru aba mercenaires nyine, harimo kandi ingabo za Tanzania, hakabamo n'ingabo z'u Burundi bafatanyije mu kugaba ibitero bikomeye cyane. Ni igitero kibaye muri iki gitondo kibereye ahitwa Runingo, ni mu nzira za Prede Ruzizi, aho bazamutse bakarenga Kawezi ahasanzwe hari ibirindiro n'ubundi bya FARDC, ndetse uzamutse gato kajyayo kwa Kingwengwe naho havugwa ko hari ibirindiro bya M23, ariko baharenze baragenda bajya kwataka muri Prede Ruzizi. Ni nyuma y'uko rero no ku munsi w'ejo habaho ibitero bimwe bavugaga ko n'ingona zafashije intare za Sarambwe mu kubarwanya. Ahangaha bikaba ibitero by'abasirikare bambukiye muri Ruzizi bakaza bakambuka bakaza muri ibyo bice bikarangira bafashwe rwa mikono. N'uyu munsi rero muri iki gitondo biravugwa neza ko M23 imaze gufata abacashuru barenga 26 muri uru rugamba rubayeho muri iki gitondo rubereye ahitwa Runingo. Iki kintu kizi ngabo zigiye kuza hano za Loni zigiye kuza hano muri Uvira, urabona abaturage banditse basaba yuko ngo hagira igikorwa bandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ariko ku ikubitiro ngiye nabonye umukuru w'abacanshuro yamaze kugera hariya muri Uvira ndetse n'ingabo zabo. FRDC nayo iri gukomeza ibikorwa byayo. MONUSCO igiye kuhaza. M23 iri gutegura nayo kuza. Ibi bintu biraza koroha. Ibi bintu biraza kuba iby'amahoro cyangwa ese kubera iki ubundi izi ngabo zitaje mbere hose none zikaba zije abantu bashize? Hari icyo buzije kongera ikintu rero hagati aho bo bakurikije ubusabe bw'abaturage ndetse n'ubusabe bwa FCM23. Sasa rero nukuvuga ngo niba mbere hose ntago bari barabivuze, bari babisabye ariko M23 isokamo mbere y'igihe. Nyamara aba bantu bari babahaye, bari babemereye ko bagomba kuguma. M23 niyo yivanyemo, M23 niyo yikuyemo. Ntago yikwemo, bayishyizeho igitutu umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika M23 yari kuyumvira ku bushake kubera ko bari bamaze kuyemerera kuguma mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buretse gatoya M23 yasohoye itangazo imenyesha abasirikare, imenyesha ino miryango mpuzamahanga ibabwira yuko bakuyeyo abasirikare babo bose mu byo Uvira. Yego nibyo basabye rero ko bagezemo bitarenze mu minsi 2. M23 bayemerera ngo kugumamo kugeza ku itariki niba ari 22 niba atari 26 z'ukwezi kwa gatatu. Nyamaze reki cyari kibiri inyuma kugira ngo bahagumye. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukuntu bitandukanyije niyo miryango. So niba bo barashyize igitutu kuri M23, iyo miryango yari yabwiye M23 bana bahaye igihe cyuko icyo gihe bazaba bamaze kubona abasirikare badafite aho babogamiye bagomba kugira gute kuza gucunga umutekano. Hanyuma M23 rero niba yarakurikije ibyo bya Amerika ikayitikura y'ingabo mu mujyi wa Uvira, so bagenda uko bakigenda nibwo hatangiye kwinjiramo Wazalendo. Abaturage kuva umunsi batangiye guhangayika. M23 ntago yigeze ihwema kugaragaza ibintu bikomeje kubera hano mu mujyi wa Uvira, ndetse nabo baturage nabo bagiye babigaragaza. Yego nibyo barabigaragaje. Aha rero niho hafatiwe imyanzuro yuko hagiye koherezwa abasirikare nyine badafite aho bagamiye bamaze kuboneka, bagiye kuza mu mujyi wa Uvira. Sasa rero ibintu ni bibiri. Aha bafite kuza abasirikare b'Abarundi bakavamo, abasirikare b'FARDC bakavamo, ndetse n'Abazalendo ndetse n'abo bacashuro bakerekeza mu bindi bice. Bitabaye ibyo ngibyo n'ubundi M23 izahinjira nkuko yinjiye Goma. Kandi Goma yahinjiye izo ngabo ziri zabiza MONUSCO, zabiza UN, zabiza bose bari barimo, kandi yarinjiye ifata umujyi wa Goma. Cyangwa bivuze ngo rero nibaza n'ubundi bakagumamo babanese ntago bari buze ngo bishoka ko babana. Nyine icyo ngicyo nicyo wenda dushobora kuvuga ndetse no gutindaho. Niba bari buze bano basirikare ba UN cyatse bano basirikare nyine bari bwoherezwe binyuze muri MONUSCO bakaza mu mujyi wa Uvira, ntibagiri bakaza bakaguma kubana n'abacashuro n'abasirikare b'Abarundi n'abasirikare ba FARDC, bitero bikaguma kugabwa kuri mu 23. Niho handi M23 n'undi zagira gute izaza gufata umujyi wa Uvira, kandi bari nibiramuka bikomeje. Ariko nibaza hanyuma abasirikare b'Abarundi n'aba FARDC n'Abazalendo bakava mu mujyi wa Uvira, ubwo urumva ibitero bizanyura mu bindi bice. M23 izajya gufata ibindi bice, Uvira izabigize gute yikatiye kubera ko izafite umutekano. Ariko gusa icyo ngewe mbona ahubwo hagiye kuba kaduruva kadanje, kuko sinibaza ukuntu umurundi Loni zamubwira ngo nive mavemo. Harerwa umurundi hafasha na za Wazalendo n'abandi bose, Wazalendo n'Abarundi kuvamo yavamo. Urumva wibuke ko ingabo z'u Burundi zigomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga, ni ingabo nyine z'igihugu zigomba kubyubahiriza. Kereka wenda biragoranye kubwira FDL ngo ni muhunge, kubwira Wazalendo ngo ni mugende, ibyo byo biragoranye. Ariko igisirikare nka FARDC, igisirikare nka FDNB kukibwira biroroshye, ndetse n'aba bacashuru nabo bagira imirongo ngenderwaho bagomba kubahiriza naba amategeko kuko ntago ari ntagomba. Noneho rero angani MONUSCO niza wenda igasaba ko bari buvemo, abo bo baravamo. Ahubwo twakibaza ngo Wazalendo na FDL nazo ziraza kugenda. Ariko icyo nzi neza ntuko n'ubundi bari bubanemo kuko nazagoma barabanaga. Sasa rero ibintu ni bibiri. M23 ishobora kuza kujya kwatake yitwaje abo ngabo basigaye mu mujyi Uvira, n'ubundi bavuga ko bakomeje kugira gute kugabwa ibitero n'undi ko bitigeze bihagarara. Sasa icyo kizaba cyumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, kandi ibimenyetso n'amakuru akusanyijwe kandi arahagije yo kuba mu 23 yagira gute yakata ku mujyi wa Uvira. So izi ngabo rero nizitinda zishobora kuza gusanga M23 amaze kugira gute gufata Uvira, kandi ko M23 nifata Uvira yatangaje ko itazongera kugira gute kuvamo. So twihuse cyane rero
tuhite tuzazamukira mu ibyo bice nari mbabwiye ko hari abacasho barenga 26 bafashwe na bano barwanyi ba M23 mu bice bya Zakiriba ndetse na Runingo ahangaha hakaba mu kiyaya cya Prende Ruzizi. Amakuru adushyikaho cyangwa se agera kuri Top Kivu News aturutse ku mboni zacu ziri muri biriya bice batubwira neza ko muri iki gitondo habaye ibitero bikomeye cyane byagabwe n'ihuriro rya leta rigizwe n'abacashuro b'abasirikare b'Abarundi bazarenda ndetse na FARDC mu kugaba ibitero bikomeye cyane ku basirikare ba M23 bari muri bino bice mu masaha ya mu gitondo. Amakuru yemeza ko iby'ibi bitero M23 yaraye ifite amakuru yuko bishobora kuza kubaho biza kurangira bateze ambush. Iyi ambush rero ikaba ifatiwemo abacashuro 26 ndetse n'abasirikare barenga hafi 10 b'Abarundi, abandi bagiye bakina igitsi cyane kaho biruka basanzwe bahazi. Ni mu gihe bano bacashuro bose rero bahise bamanika amaboko ubwo bari bitezweho itsinzi yo kuza gutsinda M23 babikura muri ibyo bice, hanyuma ibitero bikahita bitangirira hitwa Kamanyora biciye mu gihugu cy'u Burundi bagatangira kurasa muri Kamanyora, hanyuma abandi basirikare bagakomeza bavasa bazamuka bajya hehe bajya muri Bukavu. Amakuru yemeza yuko rero M23 by'amakuru yari yararanye biza kurangira yiteguye yuko abo basirikare bagomba kuza ndetse ifata abasirikare bamwe bo kuza kongushyangushya abo ngabo kugira ngo baze kuba bata mu mutego cyase muri Rwagakoco ya nyayo, none kubw'amahirwe cyangwa se kubw'ibikorwa byabo bisa nibitangaje birangiye umutego wabo udafasha ubusa ahubwo ufashe ugafata abazungu b'abacashuro nyuma yuko Eric Prince yari yaje hano mu mujyi Uvira nkuko Fisi yarabivuze, arangije yikomanga mu gatuza aravuga ati jewe rwose ati Kisekedi ndakubwiza ukuri ko Bukavu ndayiguhereza mu minsi mike cyane itarenze iki cyumweru turimo, ati ku kwezi kurarangira ahubwo nibikunda nagoma twayigezemo. So Eric Prince rero ribemeje kongera abandi bacashuro ku bufatanye bwe na Kinshasa kubera ko ngo babanye neza kandi amaze gukuramo agashyitsi. Uyu mugabo rero tubitse ko abazungu nibagakunda buhake kandi uko biri kose bakunda ibyubahiro n'amafaranga. So abacashuro babo rero bakaba bamaze gufatwa, sinzi niba none M23 iri buze kubarekura cyangwa itari bubarekure. Reka tukomeze tubihange amaso turaza kubabwira amaherezo y'ibi bintu. Hanyuma rero bwana Fils ndagira ngo nyemerere tugaruke kuri drone nkuko nari namaze kubibwira abantu bacu muri groupe tunibutsa abantu ko aba bacanshuro bafashwe kuvuze ko bafashwe mu buhe buryo bafashwe nyine bari kwerekeza he bari kuva he simbisobanuye ndabisobanuye mvuga ko bari bavuye mu mujyi Uvira bazamukanye n'abasirikare b'Abarundi bagiye kwataka izino ce za Kiribana za Ruvungi na za Katogota. None ahangaha rero bari bafite gahunda ebyiri, bari bafite connection n'abasirikare bari Burundi hano muri za Kibitoke. Bavuga ko tuno duce nitumara gufatwa nta kindi kintu bari bukore, bano basirikare b'Abarundi bari hakurya ku mipaka bari buhite bagenga ibitwaro bagatangira kurasa he Kamanyora, hanyuma abandi basirikare benshi bakisuka bazamuka he mu mujyi wa Bukavu bikarangira umujyi wa Bukavu bayigaruriye gutyo. Ariko aya makuru intare za Sarambwe zikaba zari zagize gute zayararanye ndetse bahita banategura igico bari buze kugira gute kugwamo. None umutego wa M23 rero nta gufasha ubusa aho birasobanura ufasha abazungu. So rero nari nkubwiye ati unyemerere duse n'abasobanura iby'ibi bitero bya drone byabayeho hari mu bice by'iminembwe ari nabyo M23 yajyanishije n'iri tangazo ryabo, aho bavuze ko hari ibice byinshi cyane bituwe n'abanyamurenge byibasiwe n'ibitero ahanini guhera ku itariki 22 Mutarama kugeza ku itariki uno munsi ubuse 3 tariki 3 Gashyantare ku kwezi kwa 2 2026 nyine. So ahangaha rero amakuru aremeza neza yuko ibice byinshi cyane byagiye ahitwa Mpwezero kugeza magingo ayangaya nanone drone yongeye kwazenguruka muri iki gitondo, ndetse hari amakuru avuga ko imaze no kurasa amabombe ageze hafi kurane ahakekwa ko hari ibirindiro bya M23. Hanyuma uduce nka Mukoko nanone utuduce natwo twumvikanyemo ibindi bitero bikomeye cyane bya drone. Ibi ngibi rero nibyo M23 yashingiyeho yandika rino tangazo ivuga yuko ari ibintu biteye agahinda ndetse binababaje cyane kubona ubutegetsi nk'ubwa Kinshasa aho kugira ngo burengere umuturage bagira gute bamwica. Ati kubwizo mpamvu rero urumva M23 yemeje yuko izakora ibikorwa byose bigamije gutabara umuturage aho ava kagera. So ntago iri tangazo ndarisoma neza ryose, ariko ndashaka kubabwira bino bice nine n'ubundi banditse ahanini biri kuberamo ibitero bikomeye cyane nk'ayitwa Rugezi, aho bita Biziba, aho bita Kundondo ndetse naho bita Mitamba, aho bita na Kirungwa. Aha hose na ahantu bagaragaje yuko hibasiwe n'ibitero kandi aha hose akaba batuye abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge muri gahunda ya Kinshasa yo kutagira n'umwe barokora.
urumva ibi bitero kandi mu masaha mu gitondo ku mugoroba nibwo twababwiraga yuko hari drone zuzuye mu kirere. Ejo narakubwiraga nti izi drone, ejo narakubwira ati izi drone kuba batazirashe bakoze ikosa, wowe urangije ukajya uhakana uvuga yuko ngo izi drone ntacyo zari zitwaye. Izi drone nakubwira ati ziri gufata amafoto, ziri kwiga ikibuga neza, zigiye kuza zirimbura. Ngaho none umva ibyo zikoze. Muri iki gitondo rero nakubwaga yuko twirwanaho bakoze amakosa, bari gufata ihene igihebeba bagahita baritura. Erega bwana Fisi, ubu ntizibamaze aburetse gatoya nkusobanurire, ntabwo kwari ugupfa kuzirasa. Nge sinjya ry'imboga wigishe ntajya ririrwa. None se wafata, ntago bari bafite intwaro ishoboye kurasa izo drone, ntago ari uko bazibonye ngo bazigirire bwa mbere. Se hariya muri Poezero bazikuye. None se uratekereza ko M23 igikoresho yakoresheje kijya kurasa gisanga nicyo cyaturutse? Sha bakoze amakosa nibo bizize, ntago barabona ntago wenda sinavuga ko ubwo bushobozi batafite, ariko simpamya neza ko twirwaneho ubwo bushobozi bwo kurasa zino drone yari bufite. Aha ngaha rero hagombaga gukora habe no kugerageza. Uzi ko none se wagerageza ugafata intwari itari burase niyo drone basi no kwiba bangi yangirize. None se ubwo cyo yaba ari igisirikare kidafite n'imbunda, kandi nyine bikorwa nayo mu 23. Wibuke kantu bagiye izo drone zari ziri, wibuke ko hari twirwaneho ndetse n'abasivili. So ahanga rero bisaba ngo M23 bari igira iki bikoraho. Hanyuma rero nkuzaniye amakuru meza avuga ko mu 23 muri iki gitondo nyuma y'iri tangazo ibintu batangiye gukora zino drone na amabara. Amakuru arimeza neza yuko izi drone zaze, ndetse imwe niyo yagerageje kurasa irasa Poezero, izindi zose zakurikijwe amasasu menshi cyane, aho zahise zihunga zisubira iyo zari ziturutse. Ndetse ari amakuru yemeza neza ko imwe muri izo drone yaba yanarashwe, nubwo bitari kuvugwaho rumwe n'abantu batuye muri biriya bice. Gusa tubibutsa yuko iki kirere cyaraye cyuzuyemo drone nyinshi cyane, kuva ku isaha ya 11 z'umugoroba kugeza ku isaha ya 3 ziri kuguruka muri bino bice zifata amafoto ndetse n'amashusho mugani wa Fisi. Aho rero zari zifite gahunda yo kuza kugira gute kugaba ibitero masaha mu gitondo. Gusa tubibutse yuko aho zari ziri abari bahari atari abana, kandi ko abari bahari atari abantu ba fake baciriritse uko nguko. Hanyuma rero nibwo rero M23 yaraye nayo izana igikoresho cyo kuza kugira gute kuza kurwana kuri bano baturage, cyane ko ari bamwe mu bateganyijwe cyangwa mu bari bagamijweho ubwo bwicanyi bukomeye cyane bwana Fisi. Hanga rero bino bitero byose bikaba bigize gute bibaye nk'ibipfuye ubusa. Sinzi rero niba wanyemerera tukava ku iyo ngingo nanone, ahubwo tukagaruka ku ngabo za Tanzania zarakaye nyuma yuko zigeze muri Karemi 32 bose bakata basiga ubuzima ku gitero cyabayeho kitamenyekanye abakibagabyeho. Aha makuru ari kuvugwa aravugwa neza ko ingabo za Tanzania zazanywe kurinda imijyi nka Baraka, Karemi, Kindu n'indi mijyi itandukanye ibarizwa mu ntara Kivu y'Amajyepfo, zageze guhera ku munsi w'ejo ku itariki ya 2 Gashyantare 2026. Ariko abo basirikare mw'iri joro ryakeye bagabweho igitero batamenye ngo kigabwe n'abandi, biza kurangira beshi abasanga 32 bahasize ubuzima. Ni muri aho bita Karemi ndetse naho bita Baraka, ahanga gato ugeze aho bita za Swima uvuye za Makobora, hano hepfo gato ya Gasengese. Ahanga rero hakaba hagabwe igitero ari naho hafiriye abasirikare benshi b'Abatanzania. Ibi bitero bikavugwa ko byaba byakozwe na Wazalendo cyangwa abasirikare b'Abarundi ngo bibeshye ku birindiro bakagirana ibya M23. Ariko reka mbabwire, neva ntagashaka umusirikare w'Umutanzania kirazira. Hari amakuru avuga ko bano basirikare bagabweho bino bitero b'Abatanzania shuko babigabweho n'abasirikare b'Abarundi, cyangwa se ngo na bano basirikare baba Wazalendo bitise hariya nta M23 yigeze ihagera. Ahangaha rero hariya se abasirikare ba M23 byumvikana cyane. Abambere nabo nubundi twababwiye amakuru y'uburyo ki Abarundi badashaka iki gisirikare cya Tanzania hano, kuko kibabangamira mu kwikorera akazi kabo. Kuba amafaranga yakiyongeye, amafaranga bakura hariya bari kuyagabana nabo, ndetse kandi bakaba babuza n'uburyo bwabo bwo kwicukurira amabuye mu ibanga. Rero nta kuntu n'ubundi uyu Mutanzania yakongera kumena neva avuga ati murakaza neza bafatanya bikorwa ntibibaho. So uko bimeze rero nyaboneka abasirikare ba Tanzania urumva ko bamaze kugira gute kubura ubuzima bwabo
ku bantu bataramenyekana. Ibi rero byarakaje uwitwa Samia Suluhu Hassan, avuze ngo hakorwa iperereza hamenyekana abakoze ibyo bikorwa, ngo uwo ari we wese agomba kuza kubiryozwa. Abasirikare basanga mu 23 nagira biryozwa, sumbaze ngo barabikoraho ute, ariko ntago ari M23 nse M23 ko yavuye muri biriya bice, urumva ibaze ko mu bantu yanaketse M23 itarimo, cyangwa se wenda M23 kabakoresheje abantu bayo bakaba aribo bakora iyo operation mu rwego rwo guca intege bano basirikare ba Tanzania. Ariko abasirikare ba Tanzania M23 ishobora kugenda ikajya kubatera ubwoba, ikabanza ikababikamwe akantu kabwa ati ko tuje guhangana n'ibihazira, ku rugamba bizadukorera iki. Ahangaha rero Samia Suluhu Hassan tuyutse yuko mu bantu batari no gushaka kwivanga muri urugamba cyane arimo, ese ibaze ko ingabo ze zaje kugira zijye mu by'Uvira kuhangana, akavuga ko zigiye kwirindira Baraka, Karemi, Kindu n'indi mijyi itandukanye. Urumva yabuzwa n'iki se kubijyamo abazohereje zije kuririmba, zije gucuranga, none se ko zije ikigaragaza ko abasirikare babakunda cyane baza nta mbunda bafite se. Amva nkubwire igisirikare cyaragikunda cyane, ntago yakica uko yiboneye vira mu nyine. None se abo yohereje urugamba rukomeye ahita bacyura nyine, abo yohereje n'abatetsi abasirikare, none se nyine baje gukora iki? Baje kurwana kandi baruhunze bigireza Baraka se yari mirwaniriyo. Izabuzwa n'iki se? Urabizi ko M23 izagera vuba, niba onigiye kohereza abo basirikare, urakeka ko M23 izashobora kugera muri bino bice vuba ngaha? Bamaze kubona yuko M23 itazigera igera muri Uvira. Ati ubwo bagiye kuhaza buriya bagiye guhita bataka ibindi bice. Nabonye tujye kubiharindira. Nabonye mu itangazo rya M23 harimo havuga ngo M23 irashinze ubutegetsi bwa Kinshasa kugaba ibitero ndetse no gukorera ihohoterwa ry'abanyamurenge batuye mu bice bya Zamfizi muri tora duce twa mbere n'abasomeye. Ivuga ko ibi bitero bikomeje kuba ariho ari byinshi cyane kandi bigiho byivugana abaturage benshi. Gusa mu itangazo nta mibare y'abaturage bashyizemo y'ababa bitabye Imana, avuga ko umunsi ku munsi hagabwa ibitero bikomeye cyane kandi ibyo bigamije kwivugana abaturage bahatuye. Kubw'izo mpamvu M23 imenyesha imiryango mpuzamahanga ko hari ikigiye gukorwa. So kigiye gukorwa rero ntago higeze hatangazwa icyo ari cyo, ubwo ni gahunda yo gushakira umutekano abaturage babo. Muri iyo M23 ivuze uko nguko rero haba hari ibice byinshi cyane bigiye kugira gute kwigarurirwa. So reka tujye Kivu y'Amajyaruguru tuve muri ibyo bice. Hanyuma rero bwana Fisi, nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi agize atya akikora mu mitana akibwira abatanazi akavuga ngo Kisangani nta bitero byahabereye, ejo ku mugoroba abaturage bagakora imyigaragambyo, iki gitondo yazindutse abyemera. Avuga ko ngo ari ngo yabyemeye ariko atabyemeye mu rwego rwo kugira ngo erega buriya umuyobozi mwiza nuzi gukotorora amarangamutima y'abaturage. Atabyemeye ntundi se kuvuga ngo hangiritse, ngo ni drone yangiritse yarivuye ku Rwanda yarashwe ngirazi tuturika, ubwo urumva ihita iturikira mu kibuga hagati. Urumva kubihakana n'undi kurenza uko ari ukuwe, ko nukujijisha amarangamutima y'abaturage ngo bumve ko nta kintu yemeye aho neza, nta kintu yemeye n'ubundi ariko ibitero byo byabayeho. So rero avuga ko muri Odekota za FARDC naho hari akabazo kari tekinike kajyanye na extraction k'umuriro cyabayeho, biza kurangira habayeho iturika ridasanzwe muri icyo kigo, ndetse ngo ibyo biro byose biza kwangirika ngo binakomerekeramo abaturage. Ngo barihanganisha rero imiryango y'abo baturage y'abo basirikare bipfiriyemo, ngo ndetse kandi n'abaturage batuye mu mujyi wa Gisangani ko badakwiye kugira ubwoba, ngo bibwira ko ari M23 yakoze ibyo bikorwa. Hanyuma bagize ku kijyanye n'abano babirigi batangiye kugaruka hano muri teritwari ya Walikare nyuma yo ko M23 ibaye nk'ibahaye agahenge ikabiretse kwinjira mu mujyi muri centre ya Walikare. Bwana Fisi aho ati bura M23 ntago igikora ibintu ihubutse, cyo kuba yitegereza bati nubwo tubatayemo karakantu nizere ko twari tubamenyesheje ubwo isa ku isa nibigera tuzababwira, sibyo? Hari ahantu nge nabifata nkaho ari integuza bari baberetse ko batananiwe kujya gufata izo Gisangani, ko babinabishatse babifata mu ijoro rimwe, ndetse banereka bano basirikare babirigi yuko hari ibyo bakeka ko badashoboye nabo babishoboye. Ahangaro nta kindi cyagaragaye cyane usibye kubona ubwoba bw'ababirigi nyine
kuko bahise batangira kwigendera fata za rutema ikirere barigendera batababaza rendo none ngo abazarendo batangiye bati mwe muradutoza kurwana ari mwe muhungu urugamba mbere bimwe byabaye kuri Kakula Somo Evariste hanga muri za nuze muri za Rubero uyu nguyu wagize atya Rubero yafashwe akajya kuri televiziyo muri Gisangane akabwira abaturage ngo niho ndi muri nuze kandi yahunze kare biza gutuma n'abaturage bahunga burimo bahumuriza ngo M23 ntabwo iragira so wenda ibyo tutabitinzeho tubibutse ko nyine M23 ubu tuvugana amaze gusatira ibice byinshi cyane byano muri territoire n'umundi ya Rubero ndetse igiye kubifata ku buryo bworoshye ndetse umujyi wa Butembo kuri ubu FARDC ntiri gutinya kuvuga ko uri mu byago isa ku isa ushobora kuza kugira gute kuza gufatwa hanyuma rero Bwana Fisi kwibwira abakunzi bacu muze kunyarukira muri komenti ya mbere murasa gusangamo link ya groupe ya WhatsApp yacu hanyuma muze gukandaho mu joining muzajya mubona byinshi kubibera hano mu burasirazuba bwa Kongo harimo nk'ama video n'ibindi by'amafoto y'imirambo cyangwa se y'abapfuye ku rugamba byose muzajya mubibona ibintu byose tutanyuza hano muzajya mubihasanga cyane cyane nk'aho matangazo aba yasotse yose mutamuyabona so mwibuke rero ku joininga groupe zacu Fisi ndumva makuru rero twaba tuyacumbikiye ahangaha ahubwo mu kanya gato tukaza kugaruka kubaha andi makuru mashya za kubagezweho sawa mani barinde